ini long kumi na tersat ki admit i haka khatratre guna ban riu arfue haka por arrefsan janmit ti iwan bat ka komplain ba at kemet mo i dinas nam ha iat barok ko kemet nata kabipiru ka kiu mo te i dinas nam ha bat te ki de treatment ba de ban ai te ka kam jungi hani ka kai ka bangile ka de ba sha bangin admit patient nunu patient bangi advice ban ale admission ni tes ada ka RAT mo ka rapid antigen test ada ka rapid antigen test kalau positif dan ni shift yo nang pang support COVID-1 mental ada ka rapid antigen test kalau negatif te kini pang ni admit siya kanikan non COVID site mo sa kumat kaya ka wat ka tiada ki nang pang kibom dan COVID. Teka report jong ini i kong ka khatrik ka RAT kalong negatif. Mo te Henry wala kataro ki doktor ki bapet pa ite la admit i po female surgical ward naman mutang ibu bat ka female medical. Te la admit i hanto but Henry wala kataro naman ba i kham sitom i gading dunas nam isang sitom mading sim i te haka arfu tarik ila khana sa kami katas ka trunat. Ban confirm no kamla more sensitive te ngilafai ka tru kilafai ka trunat but kani ka trunat ka wan negative te inda hadin ka arfau tarik ini kong i kham sitom susu i sedang ban sitom ban regmen CME te la shift no i isha ICU haka arfau tarik nai ban reu te hang tu kemana no imla chuban MPNG lebar ka pen ibe idon ding pang hau khlai mo na ka snam na ki snam bangitas pa na ki ultrasound batas ka pen ibe ni kong idon ki pang khlai te la shift no isa ICU bad haka fu arterik imla chuban MPNG haka arterik te glale eki badan kam bad haka fu arterik kila ai blood transfusion yi dalem ai blood transfusion nang ta kilale ya ka dialysis haka afu arterik kebenikong. Dan nang tu haka afu arterik impat beriu bagi sistem musim te kila le dialysis biang bat ru kila haka afu arterik kila haka afu arterik kila advice ban le ayu tenika RT-PCR haka afu arterik janmit te kaja pada kebasusi ba syabanyu aka RT-PCR report haka afu arterik ini kong ni karena kumbah kapal sipo mestap mah sipo je te sipo i kham sitom jor bad hadin kato i karena te wangar tip ekene ka kes hadin ka kembalai BJA dengan ayo intim no district baka kes ka balakhat kalong RT-PCR positif pi te ban ong galing ibu apa kanon COVID site kene kalong nomor after kita skilong negatif te mo lalong misguided na dakatas bang ihabat bu iha nan ko yang tu kat RT-PCR pat ngiti ri ka RT-PCR ka kham support dia bang report te ni report na hadin ba ilakra kita percaya doktor batri di kes dan hani pencang ni te kaiga nga kani kaiga baja